The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mawten near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. Swkh University, Meghalaya. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Tek kum ki kaliram, hagador ke bejam, tak sao point riulak. Just wow. Ka kenhun Menteri ka Sorkar jala ha ka arpun riu tarik unailar arja pun riu. Kala menjur ban Thied ya ka Jaka ha Southwest Khasi Hills na ka benta ban Shinai ya ka District Land Bank. Jaka ka bahe kumba khatsan akar bala themu ban Thied ka long ha ka Shinong Mawten ka ba jangai kumba riu kilometer na ka Shinong Mawkarwat ka ba ka district headquarter jong ka Southwest Khasi Hills district. Ka Sorkar ka lamang Pisa point khat khandai Klur ban Thied ya ka ni ka Jaka bat ka jing pengkha ya ka land bank ka long ban ai jing kersan ya ki jing themu ka Sorkar ban tei ya ki shlem trekam ka Sorkar bat kiwe ki jing don kam ka Sorkar ha Southwest Khasi Hills district. So the land at Mawten, approximately 15 acres of land, which is located about 6 kilometers from the district headquarters, costing and amounting to 2.19 crores. The money already being with the Deputy Commissioner. This land has been finalized for a land bank for the district administration in Mawkarwat. Iperti yang tau ke Iwan. Em ko wi ko prom ko au khnai phi. Ivanไปคอนแรมกว่าลายสกอมคันตอมฉันแน่พลังนี่ทำเป็นบทเองกินหลักพา บนเส้นกิบรุงจุกลีพาเกียงตั้งกี่ขมัดพร้อมชนะยี่เหาะพโยได้กองอีวันอ่องเราเองก็เป็นผู้สูงยากรำมอต่อระบุนรายกรำเต็มเอเจอร์ดีพี่ก็กองได้น่ะอยากคิดวิวงานนี่นะมาแม่คิดวิ่งมาวันนี้ทำมันแอมยาวฮะแม่สเตลงามสร้างเกี่ยวแบบเก่า Tapi ni pada yang pergi ke kualai ni training ke boleh benai ni mata bawa cina bawa sains suruh. Ngaku air amalai. Tahu hikai ni suruh ya gini perlok dewa. Hikai gua nongkong daga sampel desain gua ar. Dah hikai desain mana je dia kan ya sampel desain. Segini cek tu ram Sorkar mah. Kamu dah terang la duk mesin dia sikit dah kamu kuat.